Van noi kam tina kuki chate hozo sina bon chawin jingka pha thakau ni sim som ni legate Friday ni khuin song jingka thuso ngai kit hiti thuso ngai tau hiti Nscn thingnoi mi khon achi sa January thlasung chun Kangwi district hop sunga Liangmai ho chena khusung khata kun chun Liangmai ho no me mi gup ana vin hospital change na thud vin chuchi gamle go thu a ki boinau thu ho cho LNCM ti akimin wo hon thuponen bolovin Liangmai khusung Marenmai khusung cho Malaya kipat Liangmai ho chena gam sung hung hi to pe Ahitai tin a Phongdoh vi Liangmai ho chondan khandan dung zo ye chun Liangmai ho chena gam sung ho zu theina ringin mi khat thane na pon Sule Marenmai gam sunga midang ho to kinop tu na memorandum of agreement mo e khoi man nei thelo ding hi tin zong Phongdoh vi chutia Liangmai hon china thung pi khat akini jingwang chun Nscn thingnoi mi hon chuchi chungchang thu a thum ve zen official ten thu pi en pitaw vin anukha pending in achi sa mars ni sim som leli ni khu chun thu pi ahin pe vin Nscn hon athil bol chu Liangmai ho ka custom mole tradition ho to ki kaldel a hitin Liangmai na council man pur hon Phongdoh vi sule LNC hon ase be na wachan RK remping kitipan ta phoku ki hausa pu lin khumang chong loi to achi sa sangni le somni le ni kum chun Marenmai village authority ho het pe nom lovin memorandum of agreement MOS sign and bol honetin Phongdoh vi Nscn thingnoi mi khon Liangmai ho chena khusung Marenmai khusung chu pomlova het pe na pelova Marenmai khusung do dal na a cho nau chunga Liangmai hon annual assembly an nei na wachun thulu na khat an semovin Liangmai ho chena gam sung ho ven bit na dinga Liangmai hon pan kela dinga hitin an Phongdoh vin Nscn thingnoi mi hon chuchi Liangmai khusung Marenmai chungchang thu a thupon abol ho akinung la do ka silva Liangmai hon Manpur state sunga Nscn thingnoi mi ho cho Kailedon text Kipelou ding Ahitai tin Liangmai CSO LNCM hon Phongdoh tau vi achi sa mars ni sim som le gup ni kho an ki holmo mai lei gol hang chapang khat el mukesh kit pa holdo ne ding chun Manipur police ol Assam rifle son panana laki du vien Bisnupur le Sisipur district gamgila ho chule all kachar road adi azo jangte khovela ho chu anha holdi sedvin susi melei pa holdo ne ding chun security force on advanced technical data analysis hole thugu ho intelligence so anala ho movie mopona nei hon chuchi melei pa holdo ne ding chun high level security meeting an nei vin to gun tha na ki sim bel vi chuchi a ki hol mo pa holdo ne ding chun chuchi chungchang thu a thugu he hon police so het sa ne ding vin Manipur police on ngen zong na bol taw vi melei a ki hol mo pa holdo hi na ding le law and order maintain bol na dinga Manipur police on pan kilazom jing ding hi tin zong Phongdoh vi Zani Mars ni sim som ni sagi ni khutun security force on Kangwi district Kangchu police station hupsung Polin khusunga bunker khat chuan susit pe ovin chuchi bunker chu main an hal tataw vi sule security force on Imphal West district Langol housing complex muna quarter number TA/42 sunga kunin galman cha phabe manamanda uvi SLR ni to magazine ni sule mei changchang som ni Insas rifle ni to magazine ni chule mei changchang som ni SMG carbine ni to galman cha phabe manamanda uvi sule security force on Bisnupur district Kumbi police station hopsung hautak awang lai kaya kunin song galman cha phabe manamanda uvi sumna galman cha amat do hok chu 303 rifle khat to magazine khat 303 mei changchang som lego 12 bore mei changchang khat anamanda uvi sule security force on Jirbam district Changdong Laikaya kunin song Insas rifle thum SLR ni Insas magazine thum to SLR magazine ni anamanda uvi sule security force on Bisnupur district Maibam Chingmang vela kunin Meitei terrorist Kangleipa Communist Party KCP PWZ active cadre khat anamanda uvin sule Manipur police on Imphal East district Lamlai police station hupsunga kunin song Meitei terrorist KCP PSG Politburo Standing Committee active cadre khat chon amanda uvi sule Manipur police on Thobal district Langthabal khuno vela kunin song Meitei terrorist KCP Taibangan ba active cadre mini anamanda uvi Indian Parliament Lok Sabha in Immigration and Foreigners Bill 2025 su pass an boltaw vi
Union Home Minister Nscn chuchi bill pass abol na wa seina chuan India gam sunga dinga thil phalo hin hlut thei ding ho chu India gam sunga ang lut deu ki phalo hil ding hitin Phongdoh e Union Home Minister Nscn seina Rohingya ho hi lo le Bangladesh mi ho India gam sunga boina simdo dinga ang lut ki godu wa hi le hata ki do dal ding hitin Phongdoh in sule ama pan sebe na India hi gamdang mi ho ki soldu namun anom nom ang lut jeng thei namuno public rest house ahi poitin Nscn Phongdoh e Immigration and Foreigners Bill 2025 ki Phongdoh na ji chu adang hi pon gamdang mi ho India gam sunga alut apot utsule akhosa na ho he do jing thei na dinga ki bol hitin Union Home Minister Nscn Phongdoh e Manipur State sunga NDA government tha khat ki simdo wa dinga hitan chuchi government tha chun Manipur State sunga galitol hosu be na dinga panala dinga hitin MLA Dr. Yumnam Radisem kitipan Phongdoh e ama pan se be na government hata ki tungdo a chuchi government tha chun thinglang le phaicham ki ka a ki khentel na ho asu be ding hitin ama pan kingun ki man khana holim na chun an Phongdoh e Myanmar gam sunga Myanmar junta sipai hodo na agal bol jing arkan army hotapang khom People's Defense Force hon aya wadi reason lamiat na township sunga Myanmar junta sipai ho kem ho chu an to pha taw vi arkan army hon rakhan set sunga Myanmar junta sipai ho aburu jing se ozong hilovin aya wadi reason sunga junta sipai ho chunga agal bol an zom jing na layu vi arkan army hole People's Defense Force combined force ho to Myanmar junta sipai ho ki do na wachun humi ho gal jam mi sang khat wal do lo taw vi gale tol ho set di set na mun hi Arkan Mountain molbul a ho aya wadi reason hup sung la ho chu hidanin zong ki sei tornado khusunga Myanmar junta sipai ho to combined force ho akikap tu na wachun galmuna thilong tamta anumin humi hon chu chi thilong tamta ho chu anavui do hidanin humi hon thu so mi ho an het sa vi Sumuna thilong ho chu junta sipai ho thilong le People's Defense Force PDF ho thilong hidanin humi hon hin Phongdoh vi Myanmar gam sunga galitol su be ne dinga Peace Talks 2025 kiti khat Myanmar gam sung nei pido khopi a achi sa Mars ni sim som ni le li akipat Mars ni sim som ni le gup sung chun an sila piu vin Myanmar gam sunga thingnomi group phabep to political party phabep hon junta sipai ho to chamthu an sei khomu vi Suchi meeting anay na wachun junta government noya Border Security Minister Lieutenant General Yarpai kitipan military ho junta sipai hon politics ako na akikang sedio withdraw akibol diu cho thilhite lo be khat hitin amapan an Phongdoh e chumuna ki ho naw achai ni kho talks final day achun junta government noya National Solidarity and Peacemaking Committee Chairman Lieutenant General Yarpai kitipan Suci thupon chu an bol hi ke huna apang thinoi mi lamkai hon dimana bol ho chu hi le military ho junta sipai hon politics da ha dio politics akona ki kang se dio politics a ki kum talo dio chule military government su be ya mi pi vai pu na government tha tun do hi hen tia dimana bol hi junta government hon akika wa cham na dingin chuchi peace talks achun imacha condition imacha na pi masapo vin ahin la akido pi hovin condition tamta an pi lut ho chu junta government in ki pom thelo be ding hitin ahin Phongdoh tawvin military ho junta sipai ho Myanmar gam sunga politics aki kum lo diu chu thilhi thelo be ding a hitin junta sipai lamkai pa chun ahin Phongdoh in chule condition be hela peace talks chamthu seiding junta ho num jing hinau thu ho ahin Phongdoh vin aung hlung ding ni kho ho a peace talks neiding a good jing o hidan thu ho zong junta vai pu pa chun an Phongdoh e junta sipai hon mitham ho chung akhan sit na ho atul tha ho anga uwa chule politics akona akikang se masang sewa peace talks ke nei thei ponte tin NUG government hole Myanmar gam sungam nam sipai chum hon an Phongdoh ve Myanmar gam sunga vai pu jingding lungtup mol so na ringin junta vai pu hon ama ho dei dan ta a Myanmar gam sunga election neiding agodo hitan chutoki hon chun kumkit Januaryhlasunga Myanmar gam sunga election neiding agod wa hitai thu soi chanin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin ni khupha